أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لوتي أخنا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أده روضة أخلاق ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕಾಕುಗ ಮೇದೊಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ತಿಬೇಫುಳು ನಾಮಿ ಬದ್ದಲು ಕೊಲ್ಲಿ ಅದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ವಾಗಿಫುಳ ಎಕುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ದಿರಿ ಉಳುಮ್ಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಅದೆ ತಕರಾರಕೊ ಕುರಾ ಬೈಕ್ ಕಂತತ್ತಂಗೆ ಬಹುರಿ ಅದೆ ಹಮ ಯಾಕುಗ ಮಿ ಹಫ್ತಾಯಕು ಎಫ್ಫಾರ್ ಕುರಾಕಂತ ನೋತ ಮಹಾಕು ಎಫ್ಫಾರ್ ಕುರಾಕಂತತ್ತ ಅಹರಕು ಎಫ್ಫಾರ್ ಕುರಾಕಂತತ್ತ ಸೆ ಬಹುರಿ ಅದೆ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ದಿರಿಯುಳುಮ್ಗೆ ಹಯಾತುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಮಿಕ್ಕುರ ಕಂತತ್ತಹಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಎ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆಬ್ಬಾ ಫಾವಾ ಗೊತ್ತ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಫುರಿಹಮಯ ಕುರವಿಜ್ಜಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ದೆದುನಿಯೇಗ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಹೋದುಮಂವೆ ಮಗ ಕವ್ವೆಗೆಂದಾಣ್ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ದತುರು ಫತುರಕಿ ಎಯಿ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಕುರಾಯ್ಚ್ ಎಗ್ಗಮು ದತುರು ಫತುರು ಖಂಡು ಮಗುಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಕುರಾ ದತುರು ಫತುರುತ ಜವ್ವು ಅದೆ ಉದುಹಿಗೆಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಬಿಕ್ಕುರ ದತುರು ಫತುರು ವ್ಯಾಗೆ ಮಗುಗೆ ದತುರು ಫತುರು ತಂಗೆ ಬಹುರಿ ಏಮ ಮತಿಂದ ಬೋಟು ತಕುಗೆಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೋಂಚು ತಕ ದೋಣಿ ಫಹಾರ್ಗು ಕುರ ದತುರು ಫತುರ ಅದು ಎಗ್ಗಮ್ಗ ಸ್ಯಾಕಲು ಕಾರ್ ಫದ ತಕತಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಕುರ ದತುರು ತಮ್ಯತ್ತೆ ಏಮ ಮಿಯದು ಮಿಯತಿ ದತುರು ಫತುರುಗೆ ಅದಬು ತಕ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಅದೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಕಮಕಿ ಮಿ ದತುರು ಫತುರು ನೋತ ದತುರು ವೆರಿಯಗ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ವಿಸ್ನಂಜಿಹೆ ಅದಬುತ ಅದೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಯಕುಸ್ ಎಮಿಯಕು ಎ ಹುರಿತಾಕು ಎಹೆನ್ ತಾಕ ಎ ದ ಕುರ ದತುರಕಿ ಎಯಿ ದಾ ದಿವುಮಕಿ ಎಯಿ ದತುರೆ ಎನಮೆಸ್ ಶರዑಗ ಎ ದತುರು ವೆರಿಯಗ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತು ಅಣ್ಣ ಹಿಸಾಬು ಎಯಿ ತಫಾತು ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಜಿಹೆ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಗೇಯಿನ್ ನುಕುಮೆಗೆಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಹುರಿ ಫಿಹಾರೇಕ ವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎದಾ ದಿವುಮುಗ ಸ್ಯಾಕಲೆಚ್ಚೆಸ್ತ ಸಮಾರು ವೆಗೆನ್ ದಾ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಮಿದೆನ್ನ ವಿಕಂಕಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ರಿಯಾಯ ಕುರುಮಕಿ ಮುಹಿಮುಕಮೆ ಆದೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ದತುರುಗೆ ಅದಬತಕ ಬಲಾಯರುಗ ಫುರ್ತಮ ಕಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ವಜೂಹುಳಟ್ಟಕ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮ ಯಾಕುಗ ಕುರಾ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವು ಎಮ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಟ್ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಾ ದತುರಕ ಎ ದತುರು ಹದಂಜೇನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಒಹಿವಡಿಗತುಂ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಆದೆ ಶರዑಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಟ್ಟಕ ಎ ಹುದ್ದ ಕುರಬ್ಬಾ ಫಾವಾ ದತುರೆಕ್ಕಮುಗ ಎ ದತುರು ಹದಂಜೇನಿ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ರುಹಿವಡಿಗತುಂ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಕುರವೆ ದತುರು ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ಹದಂಜೇನಿ ಆದೆ ಹಮ ಯಾಕುಗ ಎ ದತುರಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇಂಗ್ ಮಾದ್ದಿ ಗೊತ್ತುನ್ ತಯ್ಯಾರುವಾಂಜೆ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕುಗ ಮಾನವಿ ಗೊತ್ತುಂ ವೆಸ್ ಎ ದತುರ ತಯ್ಯಾರುವಾಂಜೆ ಮಾದ್ದಿ ಗೊತ್ತುನ್ ತಯ್ಯಾರುಮ್ಗ ಬ್ಯಾಗ ತೆರೆ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ಎ ದತುರ ಬೇಣುವಾಣೆ ವರ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇಂಗ್ ಫ್ಯಾಸಾ ಗೆಂದಿವುಮ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕುಗ ಎ ದತುರ ಮುನಾಸಿಬುಗೆಂವ ಎಕಶೀಗೆಂವ ಸವಾರಿಯೆಗ್ಗ ದತುರು ಕುರುಮ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕುಗ ವೆಸ್ ಕೆವುಮ್ಮ ಬುಯಿಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇಂಗ್ ಬೇಣುವ ಕಂಕಂ ಎಯಿ ವರವೆಸ್ ಮುಹಿಮುಕಮೆ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕುಗ ದೀನಿ ಕಂಕಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇಂಗ್ ಎ ರಕ್ಕಾತರಿಗುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇಂಗ್ ಗೆಂದಂಜೆಹೆ ಕುರಂಜೆಹೆ ಮುಹಿಮು ಕಂತತ್ತ ಕಟ್ಟಕ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇಂಗ್ ಗೆಂದಂಜೆಹೆ ಕೊಮ್ಮೆಚ್ಚೆ ಗೆಂದಿವು ವರವೆಸ್ ಮುಹಿಮುಕಮೆ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕು ಮಾನವಿ ಗೊತ್ತುಂ ಎ ದತುರ ತಯ್ಯಾರುಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಎ ದತುರು ಕುರಂವಿ ಮಗು ಇಂಗುಮ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕುಗ ಎ ದತುರು ಮತೀಗ ಕುರಿಮತಿವಾಣ ನುರಕ್ಕಾತಕ ಎ ದತುರು ಎಕಂಕಮುನ್ ಸಲಾಮೆಗು ಮಟ್ಟಕ ರಕ್ಕಾತೆರಿಕಮುಗ ಗೊತ್ತುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇಂಗ್ ಅಳಂಜೆಹೆ ಫಿಯವಳತ ಎಳುಮ ಮಿ ಕಂಕಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇಂಗ್ ತಯ್ಯಾರು ಮಕಿಯೈ ವರವೆಸ್ ಮುಹಿಮುಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ವೆಗೆಂದನಿ ಅದಿಹಮ ಯಾಕುಗ ದತುರು ವರಿಯ ಎಬ ಜೆಹೆ ಅಲ್ವದಾಉಕಿ ಮುಸ್ತಹಬ್ಬು ಎಗೆಂವ ಕಮೆಂಗ್ ಎಯಿ ದತುರಕು ನುಕುಣ್ಣ ಮೀಹಾ ಏಣಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿನ್ನ ಅಲ್ವದಾಉಕಿಯು ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಣ್ಣ ಏಣಗೆ ಅಹುಣ್ಣ ಅಲ್ವದಾಉಕಿಯು ಎಯಿ ವರವೆಸ್ ಮುಹಿಮುಕಮೆ ಅದೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಸುನ್ನತುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನೆ ಇಂಗಿಗೆ ಮೆನ್ನನಿ ಎ ನುಕುಣ್ಣ ಮೀಹಾ ದತುರ ನುಕುಣ್ಣ ಮೀಹಾ ಅಸ್ತೌದಿಉಕುಮುಲ್ಲಾಹ ಅಲ್ಲದಿ ಲಾ ತದೀഉ ವದಾಯಿಅಹು
em Allah subhanahu wa ta'ala ya hawalu koffa ilah subhanahu wa ta'ala ya hawalu koffa mi daturu nukunnani ilah subhanahu wa ta'ala ya hawalu kurave ichaka rakkateriwa bodigennawa raskalan ade eya ekuga ahulum wes enettaka he du'a koranje egotun shar'uga asbabave astawdi'u Allah dinaka wa amanatak wa khawatim amalik tibage dina tibage amanataka adi tibage he amalu tibage nimun Allah subhanahu wa ta'ala ya hawal ko ema ebbe ko anebbe kattaka he du'a korun wakiwe dahiduga he du'a korun ei waravves muhimmu kame ade hamekani goodbye nuniya tata kiyafa nimmalumuge badaluga Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun ebbeku anebbeka irakkaterikam edi du'a ko irakkaterikam matiga ekako anekaka wakiumaki ei waravves muhimmukam ade daturuge adabutak balairuga hama egota rasul sallallahu alaihi wasallam ge basfultakun algonu menne ingige midani ekani daturu faturu nukuna ade ekani daturu kurun nabiya sallallahu alaihi wasallama bayan korabah mennani ei shaytani amalegi gotuk ekalefan bayan korabah famennani arrakibu shaytan warrakibani shaytanan والثلاثة تركب ema daturuga ekaku ekani ma ekani taaka furu ekani diu ema demihum vesrangalennu tinakavvura ginavegenda ema alon me tantana mi furani tantana dam furairuga parboda visnajene ade mi mitanuga mi annani ke vesalege saakalege ekani taaka diu evahakatake no menani duru daturutaka tantana nukunnani khasa gotege misalaka kando daturu fatora algon men eba nukume gaanunuga vesse bowe kannenge mana kuraifa ekani furagen nudiu kame viyakas waanu egigen illi midani eme ekani nudashe ekani nyaki ei shaytana manaki ekani mihako dani e dahinduga eeneya shaytanage faratum waswastan as gos kantattan eenay kurmavves bareke warrakibanshe demihum vesse yegote ei demihun navves denne fadan shaytani waswas takuga jahi enames timmana faraten horejje kamuga waanama e shaytana yak kariumga fursatu nekkam menna ema aslo jamaate daturuge jamaate kamuga vegen bida kuda minaki timmi ema jamaate bayaka ekuga e daturu kurun ei waravves muhimmu kamuga vegen dan misalaka alon men feriyaka mi aranne den feriga bawar mihunga vetti behem vejji ege ekane da hinduga eki midenne fadan evis kahala masale kashen wan ennames donyegga ekani ma ekani e furagen eda diun mitanga me manavegen nahi korevegen midyani ade datoregga alwan me furani jamaate misalaka timmi hunwata evre ginain alon men datoraku furakamuga wanama e mihunge tereng veriye ko ayyan kurmaki eves mustahabbu egen dakame ade islam dein goalani ekwerkama ebbawantakama baba nuwa ehin kama ekuga bifadain daturu tafaturuga nukunna hinduga ves alwon menge tereng veriye ko ayyan wefa hurum waraves muhimukam abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ge kiban riwayegem ba basfulege kalefan bayan korabah menani idha kharaja salasa fi safarin falyu'ammiru ahadahum ade tebami hunga teren timmihaku datoreganu ku kamugavinama ves ege teren e mihunga maccan amuru qur'ana e veriyaku ege teren ekaku veriyakamuga kandala ade ema kommes mihaku lead qur'ana mihaku leaderen hurun ei waravves muhimmukame suwalaki ege teren leader ka nagani kakuto ikhtiyar qur'ani kobato e leader egga hunnam waana sifataki ilmerin bayan korwa famani emihunge tereng huri emme deemveri miha ay exify anesify ki emihunge kantatta faseha kama kuga hallu kore vena miha timmana kama ki emihunge tereng emme oga teri
hittiri madu maatiri miha ema mi tin sifa maagandu gotegga jumlako ilmerin gennawa fa bahuri ema algon men waraboda wistanjen lobete akhun ema daturaku algon men e nukunna hinduga ege tereen kommeves ekaku veriyege gotuga iskorun ayyan korun muhimmu ade datur faturuge adabtahuge terega himenigenda muhimmu kame shar'uga mana korawwa nahi korawwa fawa kame mennani anhenaku mahramaka ekuga menuvi daturu nukuru ade anhenaku mahramaka nula daturu kurmaki ei mana korawwa nahi korawwa fawa kame ade ei ege sababun fitunaya magu fahivegen daane fada kame kamuga vegen date nabiyya sallallahu alayhi wasallam bayan korawwa mennani la yahillu limratin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirati yawmin wa laylah laysa ma'aha mahramun ade erre edduwage datoreka anhenaku allah akhirat duhan iman vegemwa mu'minu anhenaka hudday nuwanaye ena ade eyakuga mahramaku neti datur fatur qura en kamayakuga mi algon me warboda visnanje kan warboda samaluwanje ehel basfolegge menani ade kurin e imam bukhari ya muslim riwa kurbi hadis basfole muslim ge riwayat ge menani la yahillu limra'atin muslimatin mu'minu anhenaka halal wegen nude hudda wegen nudane tusafiru masiratu laylatin illa wa ma'aha rajulun dhu hurmatin minha ade enage me mahramunge tereng firihenaka ekuga menuwi e datur kurun emihaka hudda wegen nudane kamuga erre edduage e datore ade mi alon warboda visnanje kam lobati akhunna akhtum alon men visna samalwanje ki koranto anhenaka daturge amankama rakkateri kamattaka daturmatiga kankam wegen daane kihinekkame algon menna kanne by far algon men bonafan flightu fonwani flightu gane emme gadeerek airport misalaka wannani airport wannani timanna midani furuware gos airport timanna wadda afai midani etere wanimai miyannani terminal etere wanimai miyannani anekkolu nukunnera hunnana bappa bala ehme ekane okay ekamaku suwalaki etere wanna hisabu efleto delay wegen diuma mehen gos eta wagututaken ekane ma ekane heda koran jehumugu terega den kurimatiwa bawar kankan e bahure hama ya ku bay fahara hama ama algon menge terega hama bay fara fenifa me dimai fahuri baykala hadisat se bahuri misalaka hadumagun datur kuram midani me launch faharuga datur kuriyas nota boat faharu me ga datur kuri kamuga winama ves kandu gada vedana hulahe kurit ko ngonna dohe ga datur farani e fara hisabun kandu gada musum badolwe goswe kandu gadave me datur fatur kura mi hunge bo ambora hodulewe go vedana angenako ekani maayekane datur fature mi korani ena bo ambora hodulewa hedima ena yang eba ekkala mihegge hitarikam beenun jeheba ekkala odiga ekkala boattuga launchuga nete ehe mihaku ega ehi teriwa mihuri ega huri ehi teri veden ole mihaku ema ekkala miha as emihakan ehi terikam foru kadde hinduga by fahara nedeve kantattakam magu fahivegen gosfa bahuri ema mi aslo islam dinuga warabboda barwala menani islam hinga daturu e daturuga islam din daturuge burakama e daturaki ege sababun emihaka undugu take tahammali koran jehe kamaka wative sharroga meotti namadu qasru kurma jamu kurum ve sekkale datur fatur terege labwa kivege daturuge burakama mikankam ema anhenonna khasako e daturuge amankama rakkaterika mattaka mahramaka ekuga datur kurun ei warabes muhimmukame ehwe ilmarin bayan korabba fe bohuri anhenaka hajjuwes wajibu egenne nuwane ene mahrama kunin halatuga ade dature farha kamuga wanama takaddan dature nukunna kamuga wanama mustahabbu egen ve burasfati duohuge hendunu e daturu feshon ei nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ekalege faanu lobi kuravve datura kunukunnawa kamuga wanama burasfati duohuga henduna fatihuge ade henduna ekale faanu nukume wada gannawai
ade ei hendunuge wagutaki ei parakalle vigen wa wagutu kamuga wegen dati ade hama yakuga algon men daturuga adabtahuge terega algon men daturu kora sawariyaka e ara hinduga algon men dua kurange bajehe algon men ed sawariya faala hinduga bismillah yafahu egamacchen araf alhamdulillah yafahu subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ade mifadan algon men kiyam bije ema mi dua yen arayuruga bismin kiyafa yen erunima alhamdulillah kiyafa yafahu gade mi dua algon men me kiyamvi subhanalladhi hustahir wa antakam alladhi sakhkhara lana hadha mi sawari timanna gevve sare barenne timanne minbar kodde vikalange wama kunna lahu muqrinin im Allah subhanahu wa ta'ala hadratan haramin dam vesoti wa inna ila rabbina lamunqalibun ema mi dua taka dhikurta algon men kiyange bajehe ema mi kiyan algon men datora nukunna gadiga kala foin holuwagen phone nagagen kiyakam fasehakam kan noedan ema mi dhikurta algon men jehene daskura mi dhikurta daskura ay wara rangalan algon men daskuran jehene mi filitaka achite rangala dasko bay fahara mi hun kiyade ba iwe wa inna ila rabbina lamunqalibun emul maana ekko badalwegen midani lamunqalibun mi oti ena lamunqalibun ehen kiya faritefa ebahure ema ekkala den devana fahara balaves nuleve muraja kon nuleve ti we ham egota kiya faritef ema daskura rangala daskofa ehem mihaka hama e kiyala dinumaki wesai waram muhimukame e rangalatto daswefa huri ei ehen nunkam gawana makala gos maanaigya hama argon menna e beenu kore vidan ade efahuga alhamdulillah timfaharu kiyanvi adi Allahu akbar timfaharu emegmana ki furtam aramu bismillah alhamdulillah subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah Allahu akbar yafahuga subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta ade Allahu hustahir wanta kamae mila ge ambile nafsan aniyaveri wegen wa mi hakimwe fahe mila faafa fussawan de iba Allahu fiwa faafa fussawane ehen evves farate nuwe ade mifadan e dua koggen e datur feshon ei waravves muhimmo kamuga wegen dan dabati akhuna akhtun ade alwan men me sakalakan aran takadiye kamuga minama sama bismillah سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون داتور دعاء ألغن من كودمينو إهاور داتور دعاء كياغن ألغن من داتور فطور قراكم غوانا الله سبحانه وتعالى هيو رحمتم مغمتي اكسيدنت تكا مغمتي ميدما وتفاتو اكي حادثاتكم ألغن من سلام وركاتري وگن وا ما حول گولوي بكم غا وگن دان adi hama yakuga ekalege faanuge kibain daturu duaage gotuga bayan wegen e baade Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa digu datura kannu kunna kamuga wana me Allah me alaage me daturuga taqwa veri kama hiyukam kam edeme wa min al'amali ma tarda iba Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wadiganna wa hiyu amal takurman edeme ema datura kunu kunna ir Allah ge hadratu mi waage edi hiyukam edige me kunnan اللهم هون علينا سفرنا هذا وطبع عنا بعدا بدتور امان دتورج مي فسيهن كوربين دتورج غوتوغا اندغوتكن سلام وگنوا دتورج كموغا مي كاري دتور مانكي كورو دتورج غوتوغا منبر كودبون الله دنون مثالك ديغوگن فوهي وگن انو فسيه كما كوغا كورو دتورج غوتوغا احساس وانه فدان داتور الله سبحانه وتعالى حضرتهم منبر قدبوما هما ياكوغا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اما داتورغا بري إلهك إبا الله بري فراي
ahulunnameduga e hawalu e fawi wakil koffanu koti ema e farataka hawalu e wodegem vi faratakis Allah subhanahu wa ta'ala kamga mena adi hama yakuga ade algon men visna samaluwan jehe war muhimmo kamen ei ade algon men daturuga algon men nukumegen mi ule ulumuga algon men visnan jehene algon men daturu kuramun gos tanaka madu korani daturuga misalaka taaka maduko fafabafan rasul sallallahu alaihi wasallama taaka maduko fabakam gawanama a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq ekale fan ifadan du'a korab a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq ifadan ekale fan du'a korab e Allah subhanahu wa ta'ala ga hadaratun rak'ateri kamangeden min sharri ma khalaq Allah heddevi han nubata ketige kibe e misalaka algon men miofada zamanuga khasako mi covid ge norakateri halatu ga algon men diri ulemun dahinduga algon men tantalange badanje em etan tanak gos wad faabahin misal taka gos faabane ecche ganna fihare ka dani marketa dani evejiya et gos faabairu gatana faabairu ga midenne fadan du'a kiyafa algon men wadejje kam gawana Allah subhanahu wa ta'ala gadaratu algon men rakateri kan do devan a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq em Allah subhanahu wa ta'ala gadarata midenne fadan algon men e du'a ko gendiu makiyei waram muhim kan ada faabahin etanaka faabairu du'a ko hama yaekuga daturuga algon men datur koramun dahinduga maccan aran jehi jahalattakuga Allahu akbar Allah emme bodi faabairu subhanallah salak matinda bot nattalani eme nattala gadi Allahu akbar jassan anna hindu subhanallah misalaka algon men datur koramun midani hama ehme maccan arar taakam mehem maccan aran jeji Allahu akbar tiriyadam vejjiya subhanallah ema magmati ga duwa fadairu ga ibade speed break ta emeg maccan ara faaba eme je halat ta huga Allahu akbar subhanallah Allah rakatar kodba burijam yaran algon burij maccan yarani ema e burij maccan algon maran dar maccan aram bidari dairu ga Allahu akbar faaban dair subhanallah kiyumaki ei hama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge tere himaniginda ahar menge rakka tarikam kame lebeta khuna waqtum mi algon men ge geega wes practice korawen kame geega sitting kita farto mi ara faabani misalaka mi fasburi imaratakan algon men mi arani en kombe misalaka buriyakam mi ereni ereeruga diha bara sidi kadattu koffa mi eredi eme jegmanaki fastolas harfen ebara fastolas harfen nuniya haddiha harfa kadatu koffene hisaban arani en komme harfatakan arairu Allahu akbar kiya farakam gwana magiyen ere komme faharako haddiha fahar takbir ebakiye faaba komme faharak subhanallah ema gandek geliyelamwi sidi maccan arairu Allahu akbar kiyan faabairu subhanallah kiyan handuma koddeme kiya fatakkollahu bandamwi heyokamaka magudakka demuni den ekkala sitting e fenigen ara hurihamme e kiyamun araha emmenna libeha dharmaya sawabuti mai faslibigenda sidimacharamun Allah akbar kiya huriham e fenigen misalak e fenigen handam wegen mihaku ki etima heyokamaka magudakka den emmenna libe dharmaya sawabu timaya ves e libigendan emelebete akhuna akhtum algon men heukan tattaka avaswe gannavi Allah subhanahu wa ta'ala ka tartar rujua wan vi heukamuge massaro me heukamuge massaro algon men heugotuga libigane Allah subhanahu wa ta'ala ga ruhiwadi gotum hodu mammasek korang hama eaekuga lebete akhuna akhtum algon men e daturum emburi anna hinduga e algon men hama dua koranje iswe dennevi duata emburi anneruga ves e duata ege torum aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun rasulullah sallallahu alaihi wasallam daturakum emburi anne hindu kalifanu takrar ko ngafadan dua ko rabbe aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun ema Allah subhanahu wa ta'ala hamdu kura haluga ila ko tarata rujua wegen anna mihege gotuga me annani ema daturun emburi anne hindu dua korum
daturun emburi anna hinduga ahulunna gula e annakan engum eves daturuga adabta hoga tere himanigen dakam naanga aun ei rasul sallallahu alaihi wasallam mana korabba nahi korabba khasa gotega regandu ei timaga misala ka ambi mihan angalu men neti ad ama ambi miha tibayettaka e tayyar wanje tayyar yunta numa adi tiba as getere wannayruga geteren tibaya fenna nuwane fada gotaka geterega kantattan horadan ehveje ei tibaga hitan anekka wes nutana waskan as hinha manuja hunta gufedene kamekkam gavegenda ema warabboda visnanje ehm islam deenuga mennani emburi anna hinduga e ahulunnan ekan angafa aun khasa gotegga e reganduge wagotuga algon men annakam gawanama ekan angam wan hame yakuga rasul sallallahu alaihi wasallam dature nimmawa emburi wadagen fikum gawanama ekale faanu miskita wadagen derakatuge namaz ekkorwa kam gave ade ehma mives algon mennaves sama kurun sunna wegen daana kamekkam ga wegen daan komekas daturu matiga ves algon men e ule iruga ves allah subhanahu wa taala ya birweti ve taqwa verikam matiga algon menge e daturu heda kurave to belumaki ei waraves muhimmu kamekkamuga wegen dan ade komekas lobeti akhunna ukhtun allah subhanahu wa taala ge e heyo rahmata ekuga midennevi fadan algon men daturu fatura tayyaru e daturu faturuga midennevi fadan algon men ge amatta battan koffikamuga wanama algon men naki ei baajje verikan libigemwa amankan libigemwa baykamuga wegen dan ade daturu faturu kurmuga midennei fadan algon men dua ko allah ge hadaratun rakkaterikaman edigen e daturu faturu kurmaki warabes muhimukame algon ge hayatuga algonda tajriba kurawunu kamegge wahaka hissa kolla den ade eddo hegga ade algondo skuluga kiyawaden uri session gadiga nms darifulu me warboda balive kommekas doctor dakkan dan jehigen diyai degadi deterege e huswa gutkolege teren kommekas skuluga boneke hospital mediyai den hospital gos darifulu doctor dakka nimmale afa allah rahmata ku nimige avaha darifulu gella afa skula gadinagan annan dam wegen diyai eru huri ekkala darifuluge mihalata skulu gadijehuma mi huri ha kantattaka meduga huri ekkala saakaluga nat me alwondo daturu feriruga handanan nete duwa kiya natija ekavi kowa hospital kaari nat alwondo daturu feri jehigen we goliyen alagolane ko nokki car egge jehi accident wegente duwa nokkiyo duwa nokki far accident we ema migen algon menna eba inge e du'a ki baru gade rakkaterikan allah subhanahu wa taala ya devvanaj inkama ko lebete akhuna akhtum algon men e fadan rakkaterikamuge gotun dhikur kuranje dhikurta du'ata algon men kiyumaki waraves muhimukam kamgavegen dan ade komekas allah subhanahu wa taala rohiwadi ganna wafada gotegge matiga datur fatur korabay kamga lebunga di du'a kuramu and waha koloni malani ade me silsilage a program kakuga baddal velumuge ummiduga subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh